Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency under Dolamara Himain Tiarong along Kikimpon JJM scheme alang angkro ko ansi asai ke mi ka hengnu aputhak Duarbaguri Press Club abitung atum kahumrida mahut ki thek damlong mate radatum pen nang ki pachini do na tengke Jal Jeevan Mission mate JJM scheme sorkar pen nang pilo sitame aro na teng pen nang ki claim nang ki dam pi pia jok lasona sai ki sai oi pinaklo Lapen non tang pamimiang kupensi lang kido dimta hingno laplo. Lapen non kapire mimiang ang kido ke non lang larphan pilo sitame lang ki pangpen mate water teng adimalong adip kavidet penajo mu kupai ki lang no pen kumarni usu jongsi jang chokle pute sorkar pen adai CNG maputa nang pachini dun. Lasi arleng ki thiatum ki hemduver chilang dinver thideji. Lasi kumani kupai ki lang no jongsi kisung chitong lok le pute Carbing Thomas Council pen adai chianangji lapen muadip kavi pen kupinyapi jang chok pen hithu ki uyalang ratatum junang pul pulote kisu asonason dukok le pute adai chien ki kumar bang pulo lapen longye hem pho phanta thangna lam chingki ke pin pensi labangso Jal Jeevan Mission JJM scheme bidam ko bangso putha longye hem pho tumtan ningduk lo pusi lam the chepaklang poninti along le kini lipe cepek lo. Along le dah cepek. La along le cepek lo. Angka sakuri ma phano pine la ta non puta record na le lang poisa ta na pipelang. Long le nam ta na pipelang. Long le nam ta pipelang. Sakuri ta na pipo ta na ni ye lang. Dah no dak lang ke lang bang. Kemani go ma dak bang ma. Bang lo. Isi pudam lo te. La rong sora ri sumartum phantoi po lang ave po. Palang nampo la se angke ala bun pini ni ta bun ga berata pasai po la se ko rong so tu asau su ta ju la non son ta pa bu free News Desk report Carbing Long Line